Biishopu w'ubureberezi bwa East Rwenzori Diocese ayakirwe n'ekiko mwanya ogwo kandi abandize no kwiguraho oburiisa obu mu butongore. Omukuburra kwe nagira ngo abikiriza babiri bayenda kutamu enshonga zo kwebaganisamu aha nshonga z'oburiisa obu obwagumize ngu nk'obureberezi bakashanga kishikire okutaho ofisi z'oburiisa obu. Ebyo byo kusikangana n'okurabanamu bikahwa hati turi mu bwire bw'embabazi n'okukora nicyo dukwenda kwesara baryokwe ngacyo kugamba ngo mbuga y'oburiisa yaba ninge ndizo yaba ekikuru munonga no kwikoho obuhereza no kuburirwa enjiri ejeyo obukama ew'okuzumwi metwatanise kora omurimo gwa Ruhanga ahabo kuba muhereza Ruhanga yobayinjiza ninjira gambira abantu nguwano hereza Ruhanga katena kenji Ruhanga tiyakoreka atwaro mmeisho bwanjye omanye ngu Ruhanga omubyawe yayongeraho esaadi. Biishopu akozesa omugisha ogu okuhiga abikiriza okukozesa oburiisa obu okugita abikiriza obwe barikwerinda okwebaganisamu okuratira enyegesa z'obuhabane na n'ebindi. Naba nindeeba obu assistant yaba nayeta amakanisa ge abakatonzi C.O.U mu mpubira abaryamba kantonzi C.O.U nkayo kare mukama simwe tendereza Yesu habireho no kutaha emikono aha baronde 50 kama lindo mwana wangu n'amajuru mw'iguru. Amakuru agagasha kwa Anthony Twine. Omugandi Bishop wa North Ankole Reverend Stephen Namanya ahabwira abikiriza okwesuga Ruhanga barujya habyensi. Ababyeyi bagira Yesu batishka basigaho bamuzi ibare bijyanye n'abantu ubiri ubuzima n'ahandi uko barise tuvuga abantu abo Yesu bakumenya ntabwo n'uje undabugana utabaje maraguza w'ikubu nigira ngo na Yesu basatwita ebi nebikukiraho byagambirwa mukorwa kusimba ibare no kwiguraho ekanisa mu butongore ya Emmanuel Church of Uganda omuri Rwempogo Nyabushozi Kiruhura district. Muhikiro w'ekanisa egi yose Mpora Rutembesa yagamba habwe kamba bukozure omukubuture mirimo yabombeka ugisiremu n'entunguka y'abanyadini. Kandi icyo kikozwe development eyikoze kabombo nangwe Biishopu ebizibe bwana araho aha Rwempogo ko wataningire ibintu byo nebya Rwempogo direct farmers nkabarisi tukashishiro hari ibindi Kakoranye mu Rwanda none mugezi wanje Biishopu agani nango hansi yitu Biishopu mujimanya mukabura ntango no mutuma kwe kubona n'ibintu byona kandi nishabahanga munguze mu Rwanda taragisa mugezi wanje David wamanya nibatiza mu izina rya Tateitwe. Mukanisa omu habamo kubatiza no kusima kwa bamwe mu bikiriza okurumwa amatungo esente n'ebindi bihembo bitari bimwe na bimwe. Gasha kwa Anthony Twine na Sandeke William.